Before ngiqhubeke nestory sethu family, ngicela ukunazisa ukuthi on YouTube sikhiphileke mndeni, sikhiphe iBuzz SA Shenanigans episode 1, saphinde sakhipha istory sithi zikhala macala, ziyakhala nasesayidini lase LGBTQ. If kuukuthi interested ukuthi uyibukele lezo istory ngoba azisoze zeza la ku Facebook, on the comment section ngifakile amalinki akhona, and you can also go to YouTube, follow us, subscribe and switch on the notification bell so that uzokwazi each and every time si-upload on YouTube, ngoba kusukela manje siqala ukuthi si-upload istory ehlukile ku-YouTube. So nje ungaphutheli, ungayilibazisi, ziyakhala ngale kumnandi kwa YouTube, futhi istory zakhona zithanda ukuthi zibe zinjana, zithi xa. Njengomuntu wesifazane osebenzayo, osebenza kanzima, mengivuka ekseni ngisuke ngivuka ngishesha ngijaha ukuthi ngiyemsebenzini, impahla zami ngisho nezimpahla ikhindi zangaphansi, amaphenti phela konke nje ngikushova lapha yana kubasket, ngithi ngobona ngeweekend ngizolungisa ngeweekend ukuthi ngiwasha amaphenti ami. Kanti ukushiya into zami la endlini, angazi ukuthi mina umfana wami, because ngihlala nomfana wami kuphela la endlini, uyena ngane kuphela enginayo, usala anuke lamaphenti, angazi ukuthi lamaphenti amnukela kahle noma amnukela kanjani. Shukuthi waqala ngokunuka amaphenti ke. Niyazi ukuthi thina bantu bama 80s, yabona ama early 80s, sekuhlezi kubhlungu yonke indawo emzimbeni, sihlezi siphuza amaphilisi othi igazi liphansi, asinayo iron enough, uphuza iphilisi lokuthi usunomoya eswini, uphuza iphilisi lokuthi khona lokubhlungu khona, kuhlezi nje kubhlungu yonke into. So nje sinamabhilidi amaphilisi ezindlini zethu. So manje ngiqala indaba yokuthi hayi sengiyazumeka kakhulu mangabe ngilele ebusuku, ngivuka ekseni sengiseliwe, ngikhathele, kade ngilele ngithe janjalazi. Ingixakeke lento lo ukuthi kwenzakalani, yabona nga-understand. Kanti into eyenzakalayo, umfana wami wafika kuleli bhilidi lamaphilisi, wafike wawavula lawa ama-capsules, wafaka into ezongilalisa ukuthi ebusuku ngingavuki kwasanhlobo. Umfana wami ebusuku mangabe ngilele nginganyakazi ngiyisidindi nje, uyafika afika ayithathele isithelo kumina, ayithathele ngaphandle kwemvume yami, my own blood, umfana wami engimzalayo. Hayi bafethu ukuqhubekeke manje ukukhathala, kucaca ukuthi hayi ngiyakhathala, kuyacaca ukuthi ikhona inkinga ekhona, ikhona into eyenzakalayo, ngoba nasemsebenzini sengiya-affecteka, sengihlezi ngilate nje, sekuyisimo nje nami engasi-understand, engasiqonda ukuthi siqhamuka kuphi, ngoba ngisho noma ngisethi i-alarm angivuki ngesikhathi. Shukuthi endlini yami bese ngifake amakhamera, because bese ngitshela ukuthi mhlawumbe kunotiko losha abafike bangikinye ebusuku, ingakho ngihlezi ngivuka ngikhathele, ngifuna ukubona usikwenzakalani ebusuku kahle mangabe ngilele. Ngithe mangabe ngichecka ke le footage, ngiyibukeke ngiyibona impela ngiphuza amaphilisi, ngiyolala, ngifike ebusuku ngilale, ngithe ngisabuka ngabona umfana wami ukuthi bekafika angene embedeni azenzele kumina. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathuka, ngakhala, ngingazi ukuthi into engizoyibika kuphi le, into engizoyirepethela bani, ngiyambophisa ngimenze njani, my own blood, umntwana wami engamthwala esiswini for 9 months, ngenze njani into enje. Kuyacaca ukuthi umntwana wami phela uyagula, akekho umfana omncane ongeza emxhilibeni osalukwazi esingangami azozenzela, athathe isitho sangasese ngaphandle kwemvume. Ubani, imuphi umfana omncane ongalala nesalukwazi esinganga njengami? Cela ukukutshela ke ngihlale phansi ngicabange lento le ukuthi shukuthi umntwana wami psychologically unenkinga, uyagula, khona into wrong, because sihamba nabantu abangekho right engqondweni. Umuntu umbone kahle uyitshela ukuthi wena u-right, kanti ukhona ugcobho khona ongeke ubone. Ziningi izifo ezugula engqondweni kule insuku zamanje. Engqondweni yami ngareverse, ngafuna ukubuyela ekuqaleni kusukela umntwana wami esasemncane ukuthi mhlawumbe ngabe inkinga yini, yaqala nini, kanjani. Ngiyayimagine ukuthi ngisasemncane nganginokugeza umntwana wami ngimgqokise, nami ngingagqokile, ngihleze endlini nje ngijwampuzela ngingagqokile. Kwaya noma esemdala no 4 5 6 7 ngangihlezi ngijwabuzela nje endlini ngingagqokile.
kanti umntwana wami kuyam-affecta lokho ukuthi uzokhula ewumntwana othanda abafazi abamatured, othanda ukuthandana nabafazi abadala, omama abadala. Kanti indaba yaqala ekuqaleni ngqa ukuthi wehlezi ebona mina endlini ngijwaphuzela ngingagqokile. Sho ukuthi umntana wami wathi mangabe ehleli phansi eyidweba yonke lento le, wabona ukuthi mangase ngithola umuntu omdala ngikwazi ukuthi ngizenzele ngiyithathele isithelo kuyena, because mengibashela abantu abadala bayangichiliza bangilahlelele. Sho ukuthi nansi iplani yokuthi ngimdrage. So angisho ukuthi i-right lento eyenziwe umntwanami, kodwa ngiyayibuka ukuthi imuphi mina umthelela enginawo ekutheni ngilimaze ingqondo yengane. Because iy'ngqondo zabantwana at an early age ziyalimala, uthole ukuthi umntwana ukhula elimele kanti ingqondo yalimala eno-4-5 years. Ukhula nje impilo yakhe uyiphila ulimele kanti ingqondo yalimala le ekuqaleni. Ngakho-ke ngithi omama abaney'ngane zabafana bangahambi phambi kwey'ngane zabafana bengagqokile, because inomthelela omubi loyonto mangabe iy'ngane seyikhulile. Uthola ukuthi ezinye-ke ngeke zenze njengalo wami umntwana, kodwa ziyohlezi zi-interested ebantwini abadala. Ubona kuno-Ben 10, bakhona o-Ben 10 bokukhohlakala ukuthi bafuna imali, mase kubakhona o-Ben 10 uthola ukuthi walinyazwa ukuthi wehleze ebona umzimba womuntu omdala ungagqokile, kwaya wawuthanda lo mzimba omatured, wawuhalela. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha to all social media platforms Buzz SA. Ningakhohlwa-ke futhi ifemeli ukuthi nihambe niyosubscribe on our YouTube channel Buzz SA. Siyanithanda kakhulu. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Mwah.